List of candidates eligible for personal interview for the post of UB constable. So the total candidates selected for personal interview, there are around 442 all, both Khasi, Jaintia, Garo, Odar, SC, ST, Odar, and general category. Te kini baru kita select name saus pak tam kemud lak don lang wat Khasi Jaintia bat Garo beri baru mo. Te kemud bai Khasi bat kenthe bat sendang mo don lang. Te kemud bai Khasi bayo tilong tengomba ars pak tam ne dunai ka ars pak. Te wat nom tu bakla te sa check gitu ki marks ngwang adap ai ha ka to kayu ngadap pen ki marks pi total marks. Te sa check la ta ka kerteng jong pi kami te pi pe kerteng ni kuwi kam he mak ma pi te phla ban lek ujor ma ban lek chapo ka PTS. Te la da kuwi kam he marks mo ba ke ban hun no ya kata mo. Te wat nom tu bakla. Te sa check hi ki kerteng jong pi ha kan ne ka list.